Assalamu alaikum. Kiyev'te saat 14:30. Bugün Kırmışgal'dan birdin 14. kunu devam etmekte. Yayınımızda böyle malumatlarla tanış edecekmiz. İşgalciler Ervin İbragimov işinde hiçbir taqiqat hareketini geçirmegen. Hakimiyetin buna alakası olganını tasdiqlay. 20 milyon rubli masraf etip Akmejit'te ополченецлерге abide tikleyler. Uç devirde olgan Народное ополчение vekillerini ebedileştirmege isteyik. Avrupa parlamentinde Kırım Tatarın ahmeleri yangıradı. Pakistanda 47 yolcuning uçak qazaga uğragan. Bu malumatni Pakistan matbuot vasıtalari tarqatdi. Uçak Chitraldan Islamabadga yo'l ola ekan. Olgan malumatga ko'ra qaza Havilian shahri yanında olgan. Ervin İbragimov hırsızlanganından son yarım yıl geçti, lakin taqiqat hiçbir hareket yapmay. Bunda Amnesty International hukuk korçalayıcı teşkilatının azası Oksana Pakalchuk emin. Butun Dünya Kırım Tatar Kongresi'nin azası Ervin İbragimov mayısının 25'ne geçer gecesi evi yanında maşinasından DPS urbasında olgan şahıslar tarafından hırsızlangan edi. Mayıs ayından beri hiçbir taqiqat hareketi geçirilmegen, hiçbir hareket yapılmay. Ana babası birkaç kere ariza berdiler. Ervin hırsızlanуынан bağlı video delillerini de takdim ettiler. Bu iş hakkında herkes bile. Ana babasına baskı yapıla, olarga pek kıyın. Babası karaman insan olup kureşmege devam etti. Ervin İbragimov azat etilmesini talap etemiz, çünkü bilemiz onu işgalci hakimiyetinin vekilleri hırsızladı. Yarım yıl devamında hiçbir taqiqat hareketi geçirilmegeni, hakimiyetin buna alakası olganını tasdiqlay. Ular Ervin qayda olganını bileler. Kiyev'de qaytarma filmini seyretip siyasi mabuslarga mektup yazıp marafonuna geçirdiler. Kino gösterilgen son seyirciler rejissör Ahtam Sitablayev, Amnesty International ve Kırım Sos hukuk korçalayıcı teşkilatlarının azalarına sualler berdiler. Merasimni insan haqlari Qurchilov kunine bağışladılar. Amnesty International insan haqlari bozuluunen bağlı 8 ishni belgilagan, ular arasında hırsızlangan Ervin İbragimovning ishi de бар. Зазначені інші історії, які обрали Amnesty International для свого марафону. Можна з ними також ознайомитись. Ми обрали 8 справ, 8 кейсів з різних країн. І також це справа Ервіна Ібрагімова, кримськотатарського активіста, що був викрадений в травні цього року. Цей фільм ми обрали, тому що він близький трохи за темою, і він може привернути увагу до цієї теми. І ми сподіваємося, що щось зміниться на краще. Это положительная такая динамика, что об этом говорят, что об этом не молчат, что и такие вот организации, как Amnesty International, участвуют активно на территории этого информационного поля. Анкарада ярмадада insan haqlari bozuluvi haqında aytacaklar. Anda dekabrının 10'unda Kırım Tatar ve Ukrayna hukuk korçalayıcıları Kırım'da insan haqlari bozuluvi boyunca münakaşa ve fotosergi geçirecekler. 10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü. Bugünlerde Kırım yaklaşık 1000 gündür Rus işgali altında. Bizler Kırım'da yaşanan insan hakları ihlalleri ve insanlığa karşı işlenen suçları Türk ve dünya kamuoyuna duyurmak için Kırım Türkleri Kültür ve Yardımlaşma Derneği Genel Merkezi, Dünya Kırım Tatar Kongresi ve diğer teşkilatlar olarak 10 Aralık Cumartesi günü Gazi Üniversitesi Mimar Kemalettin Salonu'nda bir panel düzenledik. Bütün halkımızı bu panele davet ediyoruz. Бақшсарай Mahkemesi Hizbut Tahrir işi boyunca yakalanganlarının evlerinde tintuv o'tkazilgan vaqt destek göstermege chiqqan Enver Shirfiyevga 15.000 rubllik para jazosini belgilagandir. O qonunsiz to'plashuvda ishtirok etganida qabatli deb tanildi. Ishni qadi Marina Nikishenko baqqan. Da evvel ayni qadi mayısning 12'sinde Salachi qahvaxonasida tintuv kechirilgan vaqt destek göstergen da uchni Bilalov, Asanov ve Saliyevni paranen jazolagan edi.
Қарым-татар нағмелері жанлы шекілді Европа парламентіде яңғырады. Брюксельде қарым ишғалы ярмадада инсан ақлары бозылуы меселесі бақыла. Европа парламентінде иш зияретінен қарым-татар халық лидері Мустафа Джемилев, Межлис елбашысы Рифат Чубаров, қарым-татар сияси мабуслерінің сой соплары ве Украина эйеті бұлынды. Бестекер Джемил Кариков Европа парламент азалары оғынды қарым-татар нағмелерін ижра етті. Керичті Юкарабасы Сефир автобусынен чатышты. Қазатуневін ақшам олып кечкен esas yol бойы Ялта-Ростов Сефирі бойынша кеткен автобусқа екінші дәрежелі yolдан келген Юкарабасы ұрылған. Автобуста олған yolcular яраланған. Оларны шehir хастаханесіне еткізгенлер, учіне ярдым көстерілген бірі хастаханеге еткізілған. Ахмежет сакинлері құрушылыққа қаршы наразылық акция кечірелер. Куйбышева соқағанда яшағанлар парковкасыз қалмаға қорқалар. Шымды сакинлер арабаларына қалдырған мейданны ишғалжы шehir акиметі чоқатлы ев құрылышына айырған. Ләкин Ахмежетнің ишғалжы мемориетінің ел башысы чоқатлы ев құрылы жағына рет ете. Махкеме қарары чықарылмағанына қадар чоқ қатлы ев құрылышы тоқтатылмасыны талап етеміз. Біз махкемеге ариза азырлайық. Сіз қанунсыз шекілде біз яшаған ев янындаки топрақны чоқ қатлы ев құрылышына айырасыныз. Под строительством многоэтажного дома. О том, что там будет строиться сейчас дом, у меня такой... Шымды ешіткен талаплар эсассыздыр. Бұл ерде чоқ қатлы ев құрылажағы ақта ешітмедім. Бұл ерде чоқ қатлы парковка құрмаға істейлер. Еще раз говорю, просто те требования, которые сейчас услышал, но они категорично не обоснованы. Ахмежеті ополченецлерге бағышланған абиде тікле башлағанлар, оны ишғалжелер акиметі бинасы оғынды тіклейлер. Оның yüksеклігі 11 метрні тешкілеті жектір, ұжында тотланмаған демірден хач олажақтыр. Абиденің әрбір тарафында 200 ел девамында ярмаданы истеля еткен рус ишғалжелер аскерлері көстерлі жектір. Абиде тікленмесіне шehir бюджетінден 20 миллион рублей масраф етілі. Все связано с нашей крымской тематикой, с теми событиями, Қырымда 200 ел девамында олып кечкен вақияларнен бағлыдыр. У нас в Крыму с интервалами происходят. И все-таки оставим такой хороший... Шерве Қырым тарихында бойле абиденен уч девірде олған народное ополчение векиллеріні эбеделештірмеге істейік. Который касается народного ополчения. Бұл саатқа зұрылған сонки хаберлеріміз еді. Украин тілі хаберлерінен сіздеріні Ескендер Меметов таныш етежек. Мен сіздерінен ярынға қадар сауықлашам. Көрішкенже.